Mala, second the alner ke shurgwan ke kat ke ye ko ngorero. Ganda mandu na Charles come. Shaben ke ye ke Monday lesson. Wala to kon ka quarter the third quarter lesson 4. Lesson in Wandian ka third quarter to kontin right kon ke ji korne ze nyam ke ne ji korne ze reude. Warek dang reude shi pol ka gor ji korne ke warak dang reude ko ngwan te jak ke ji korne. And wala right kon ka dwer rei luakot ji kornis chana janga chen wote ka dwer da ngwande tuok tin ka joga wok chana right ka go dwer ko lo charo dien da ka jong ni nath cha duobin cha ka chol tin ko cha pa lekan charo dien moy ka kwar ken te charo las jong ni ken chana ka je ka no dang ne group e charo dien da ka tin wa dan chi ma go chi pol ga lek tin wala ta ka dwer kel me bej me right pol ka kuide chang toye dien che cha chang me bej kan ji kornes chang dweri especially dwer toy ka cha chang me bej long ka luakot ka ji kornes che bej di alabo che te ga te let kan kan ji luakot te nyod jano kan ga chang ko ti da go. Our memory text take a G Cornes in Yam Choga Bakel verse 19 can verse 20. G Cornes in Yam Choga Bakel verse 19 can verse 20. Shalarana Kia Queche and go I point dun again dwell in Ching ye in go I rotin ray dun. Min cha come ye could yen chi yen la yin pain ni kun ka go chaya kok ka cook ka kwi mo la ka kot ka pain kun yi kurnis che join go cha parwe je kan no kanede cha kok ka de kan kot de kan lyak ka pain ken malat kan riya de me pola ji kurnis chi ka rodien yara long ka dwer to ye medit riya de cha la sexual immorality gwa man ka Monday right kon ka mishala sex scene in the church ka use other version shall go to the scandals dealing with the scandal in the church so ma take a dwer to ji joy jire lo akot and would lo akot the lad ko ku dwer de church ka to and jen chi joy lad Paul agwa men and ma kun kon yo ka ji kurnis choga diej ji kurnis in yam choga diej bas kelo wana ka wal dok liang ne riet in chalar ji kurnis choga diej bas kel waka wal dok adong jen kan to wa right in we chiang le yere dwel kot cha ta ni no che we cha la to puch en go tere dun ka chiang le eni chet ke no emi cha de jak e chang ni rei ne ni tin kwe ka kot che je lingen go inyuran kel ka chegwan kalyak yero chi go ni go ede par ni yen karamo chi mo lat a je wai kare dun ko chang the point de jor ta kel ka ye ka chet ke min ta tin che lugda ku thungok ka chot kwar ni yesu ka kwi wuda min chi mi chet ke no molat me cha dol ka te yede tin mi cha dol ka te yede tin ka bom kwara ni yesu kamera mo seitan ka kwi da ka poinde ka go de yede kan ka chang kwar ni yesu liak dun she mi go kwe je en go itop mi tot je ye nup ke lew la ye top e wal rar ka kwi ka go bi yen anup mi go mi kan liom ko top chet ka mo ti yeno ka go cha kristo min larwat chang ba la to ka kwi mo kwane jurai chang ba la lat dung de go
ai chi mo a jurai mi te ka top e wal min mo top nyer kana nyon dung de go lat lan ne je ka jurai tu ka mi wij mi kan liom ka top che ja gor ye re waraga ni re waraga kada en o shabi mat ka nei tin no ka lat le an chalut ni le ro ai me ke jidar kene maj nas ke ne tin pal ka kuz bang ke go edere jien ke ko dere jien ka ke de dil ben ra de yen dil ben ra re wa ai me ke en terme an gore ye warga me ke go chabi mat kara mi chol de mor mi te ke chang le ke dar ke pal kuz no bang mi quiz bang mi yong kwang ke mi mai nas a chang mit shwara je cham kel karam mi chet keno ke go engu mi de lel ke luk jira engu mi de lel ke luk jira ci ke ne tin tere duel ko ken tin de yen ke luk ko luga ne tin ci te duel ko to ga ramo mo rar reidun ajen wajin tek ci pola la no mo ko dur ka min ji to ka kornes e wo rai na ga dur ka mi chal ga toy ka ne rier ke ler e wa je ne cho bom long re lo ko ko na wala language ja use ka saba school e raj mu bum bom de go kon di hal wan ne ler kon ko wan ne riar kon re lo ko enje ni bum ka raj me enje ni nen kon pol la bo chelat ke language ke jo me let ko wo che to ka kon no wala ba dwal kon che ne ga dwal ga ji kurnes ko queen en chana queen ne je ntama Paul te gwa dang rau te ngang ke je ga ke ji lo ko ken dwer mo ge ji dwer but first of all angu ken ji kornis dwer ge ji dwer ke jamo sometime in chal ge culture to ko nuore che boara no waran ge che gwan as long as you go liu sometime ma chen ken go liu bo mi chu gur gwa di de che chop ba we che go mo ba go ran ko dong ba kambe kamram kel re gan ke sometime la to go ba ne gundi cha lip as long as cha nga chen go chele lo ngot ko go e be toy ke che be te gad mi bilad mo be lat sometime be ga nonga sometime ba lat ne je che bor mo di longo kon so if we see that happening bo re chuch ka ko che bor ko kon ka dong de chu gwe ne je tin la me is easy mi chu ba ne ri ti go ka kurnis me na ngai kon ne go chang ri ka kurnis en go de ran la we re toy ka de ka ji kurnis ka ji haten che me tin long me dan che me dur na ro dien long ko la de le ke me na ra me te de ka dor me te de ka kwak la te ka luom ka la te ga de jale luom jale concubines la te de jale mistress ke mistress ni ti ke nyir te ke ne kwen te toy ke je te ngai ke me ni chek de no ke nyir toy ya de ba kula kwen ke chek me bi da ga ten jal ga te tok te ga de jal ga te tok ka gan ngara ka ga te wi da ke cheng me ke kwen so ke ji kurnis me nan chang toy je te tin te nei dia ro ke la no as long as kin chicken cha kwen ki dier long go chodu ja wa ke ngana ko ngi yen go dong de te ke nya thoye de me la nung be nung nyam no ko bi ngai nya ma la jal ke len choda la wa ra kan choda bi di ti ngai ba to lom ka ba kan chodu dung do che chwa yin chang no ka ne dia but ko chin ken ka culture me chet ke no ken gwi ba en wo me ka ne de cha le de la ju ko da a big rodian wo re chiang re culture ka me te ka ke cha culture yen cha nong re lo ko ka ke so che me ni wo che te ka ne de cha man gwan ne ti ko bu nyur ka man gwan ne re lo ko ka ken lo ko ka gwi ka ti je
Because that is the culture of the day. Quickly, you go, my dear. Near cultural Lydia Mentama. Matwalk ye dune. Tenek Gentiles, sometime a chocolate radiant. Read a shalar Mogwa Manako Katung Nora, she reading in an oe. Shall we charge a lot to push and oh, they do not take a young later. Machari the young lady is a real sexual immorality. And what why read the translate menan, but read the sexual immorality thinner. And Michal get ponia. And ponia may sometimes Michel know toy wood cook and a checker audience. It also include me homosexuality. Lord, no mental Lord Marodian command go wound to Marodian go wuniba. A lavo nude me jack. Again, no malaka guama. She will add the wish I should not go toy a yemen mun guru could. Read a man. Chi Paul lad bang, no Paul Kaminchi right for the lad Kaji Leviticus. Kaji Levi, Shogo Walbadak Buzz Walbadak Shalare, the nakedness of your father's wife you shall not uncover. It is your father's nakedness. Chawichi Juchugur Chebanen. Coacher me nen Jud Gur. Ta Chang Jud Kadamo Jenny Shedenen. Leviticus no more. Deuteronomy chapter 22 verse 30 shall out, a man shall not take his father's wife, nor uncover his father's bed. Chawe atil wood, mo waken gana che gwan. Ko shalang reb gwan de walep. Rot ke lang reb gwan che belep gwa me go chabo toy grey lang reb gwan ke che gwan. You know. Then Deuteronomy chapter 27 verse 20 and curse is the one who lies with his father's wife. Because he has uncovered his father's bed. And all the people shall say amen. No. Chariot taktia along Mukwen corner gua man chaka lad along your pole. Don't do it the Chisabaska school could point out Kagwas down one and will send the bad person away. Chalar or Rame Jaga me, Gwendwere Machika chap chang duer me. Chawe way dun. Rame will come a Gwen Jingni. This is talking about what punishment church should give. Namara Kamila church discipline. You have to discipline. Be a man, be a church board. He will be excommunicate. It will don't be a way according to punishment. You walk on the lar and go ballet. He corner, she corner, Ian, Carthagen, Kajukona, Dwake, young, Dwery ken. Palatagaman, the walk of the Kiko, Misha Michet can a Momashan and Kachangai. Jennifer Pellegere dun, Tora Langaro dun gaje. Kogwa men a gang gag, you walk with burn Paul or yen. This is bad. The major media. No. Shawera major come at a Gwen Jegni. I think the major teacher don't want a longer Lord Paul or and come at one Jegni. Can Gwen Jegni and quite liberar or donga bear. Bakula come ran. Min Lord Kagwa man, Lord Cano Paul, a general major can make a make natil lusokot. Che meg no go a better ray boom ka re gangko. Committed corner job chokel bus well changulardi. Gwen Jengni, you have not made an H around him. Have you not made an H around him? Chawajin a job a kenny could agree. Around his household, she do a check. And around all that he has on every side. Alabo Gwen Jengni could accuse Guamajin job a share lavo share gang, was naked dial. You have blessed the work of his hands, which he let take her the chicken dial put, and his possession have increased. A job a Gwen Jengni no. Could Luke chapter 22 verse 31 and work 32 shall. And the Lord says, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you like a wheat. Lavishu quoting Jesus, a joke away Simon. Chawe talk of Gwen Jengni che. Koguri ye jenade shears chetkabel. But I have prayed for you, that your face should not fail. Ko ngat do no more.
e jeni shabe pen re ngas ko dun de mena alabo enyen ta do kontinta ma kon jingas ka mete kon re gang kot mete kon re ruai no kot la gang kot kon no but gwa mena lat pon no rama che look and go betere protection ngam pai kon ko en ko Jesus ka lat ka gwen jeng ne ko tok de ma e mon jeni let ko da ko che choose no disobedient la me lat pol gwa ma lat pon no aje jek min chogor ko me che look betere ko cho go no be chen ke la gwen jeng ni jawatin Jabalungut under your protection, Jabalungure dun. I just work come in Chogor. And get no lat Paul Guama. Anna. Reading one in Guama, you must not be a friend with people who are doing sex scenes. Show me take a name like a little walk with a can. They take a chang later, Mateka. Show me to work a jackaman you could. Show it chang and met the chore, met tak knock a cakel, Medana. Canada con. Mitch have been meet General Kel. Ramolo no chat a nuak in a ye. A chain nuak quankara, many nuak chengni. Talking o de Yerodun gang kel, get a Yerodun let a kel, la walk a yen point kel. And Jen Qualguini, yes, you can wed and coach Jesus, Chawakel, Jidueri, Chow, Nino Donge, Chow Part Cakel, Chow Gwendueri Cakel. The manager Paul and I were American and Chora Chak Jelka Jakel. I don't know. Then me dong in Chalar, then God may save the man's spirit. A labo we con punishment the whole church discipline la rega contem and obaran discipline a church. Church discipline and cobaran be or grare luako. Gurno baraminchi jeg benyokolo goya, eventually corrective punishment. A yen mugur no baran balwe goye kaje. She a good go dong a birama bichu jek a bayar. Paul, the corner come comparison magoagwama. Chador lada qui topka, min queen conin. Alabo a general tobe wall. Chiang a wall. Yagaje. Allow example is your come corner. Example go a Michale Passover. Chung Burle. Chung Burle men and make a tuck. Ba mis ba kala retul top ala bu mete ko top mete re na menan ba we je yakaje no ko en go dong we ke top mo lu no chang dweri me wale dan be jen ko ntame wana re lul wana ga lam ne di je ni la we new people tetil chang dweri de re den ko ma cha kon chol re ko engen la de guamene Christ is our Passover. Between the purity of our Passover and the Christian life is not a strange, okay. So guamene labo mechi Jesus ben liu ko kuidwere kon. Jesus ben ko be dwere be ben taj be dwere be ben woy. No. So chi kan kon ko bi kon kulo gwe ko gwe nyam re dwere. Alabo ni la nyot ko menan ke Passover. En go dong about top. Mlu na dwere about woy. Managing the gore raching and Malabre walk with major talk and take a dwer, my joy radiant. Canadian dialect I Jesus day. Rung and old the top of more, care dwermo de week, or dwermo, care top of more appleton. A general brother jock rail walk with brother, but walk with can you bear. And then me week on a right me take. Me take a jar, go con the other con regan. Till I'm a banner when you yet no guama dong and yan ngak right now a quidema. A can condial. Right Bible a quidante. Allow me choke with you and what you may check can a major talk. God forbid in a year. Major talk. A con chigaka church, co which are like a jago, which are con like a jago. The whole reason for this. Check we go take a major name Jiram Kalamekara. A quick goyle walk with Kalu. Ko puji de me cha nen ka cha pal tin tel me cha la ro khi de bi nga ko nyo ga lat ka me to ka kam cha nga tel me cha lat ku khi de bi re nyo ka boten ka jen ku me no cha go ngwen o me te me jeng me cha nen ka ba ya la ka en cho discipline me ya la ra ne ka ta lo me di long u cha ro nyo ko lu ni de yo cha ro nyo ko lu ji protection no engine me chat ka no ga na pal na ayan kun merel ko ilo kwadin chako dwer kon dia naka David naka Nate kong
mà chỉ thua cái gì cornes mà con nó là cái church Seventh Day Adventist qua đến thì đi alle thua cái cornes đến này là nó thua cái đây là cái Seventh Day Adventist wala qua đi nơi lăng này này chứ nó mới này cái gì lui cái pin mà qua nó biết này rồi nên đây lesson cái này mà qua đến nó mới chỉ church bên có cái mình giờ kinh trả lời này kan qua đi nên chỉ này nó ngay này cái personal issues cái ra mình chỉ này bên correct qua đi cái bị vô lôi này này thì là pastor này là church board and qua đi chỉ cần nào với cái punishment mà quay cái chiang cái vô để ran để nhóc lôi gọi mình chỉ là cái con đi al mới cái khoai loài qua đi cái bên này luôn cái push chất cái mình chỉ là and wo point da ajen qua cái chuyện yêu qua từng qua đây rồi tin là có cái này là có cái chuyện qua đi nó bao cái way có đi yêu qua từng qua đây rồi để chuyện này đó qua đi ngay này giờ ngày đừng đối với chuyện này bên cái gì ngay này nó kêu qua đi nó gọi em đôi dân ta cũng những qua mình là lạc đuôi có đi al lo ko qua đi đây cái दिन dia ko ne struggle cái ko qua đi đuôi chỉ chuyện đây đã ko bu mà long ngân baro ko gra đây chari ko đây lôi ni ko qua đi mà tin dia là này cái bây giờ lo có cái bên này boss đây lesson cái này mà qua đi mới này cái chop loài mà rong ko quay cái lôi ko nó ba cái lôi ko lạc qua đi cái điểm cái đồ mình có amen.